1-2 akcija, to je taj life. Evo vidite, radna akcija Čevičića. Kapetan Željko na visini zadatka. Evo, ovako ste čemperu. Pomaže moj maj, viš ti da šta liči? Sve mi upalo ovo cement. Može, luk je visok. No kako ne može, kumar? Kako ne može stane? A kako ne može, odnosno sam vode. Imamo te Ustaša gore. I gore na visini zadatka Dragan Dopuć. Dalmatinski majmunko, majmunoliki. Takav ljudina od čoveka, tako dobar. Kad si došao kao mene? A kad uzmeš pare, tad sam ti dobar. Kad si jučer vidio 20, a kad si sinoć vidio 5000 eura, tad sam ti bio dobar. Ni za leba, kume. Kod mene se drži, ali će biti marende, kumara. Evo vidite, radovi u palati Luka Međuričić. Arbeit macht frei. Rad oslobađa. Ajde, diži vam ovo.